Aba Lions Club bashabira bebembezi b'umwanya wo gukora umurimo gwabo okucendeza Oburofa mu tauni butakakanyire bukarwaza abantu. Twashanga embere rukubi ebicupa obuvera biri byinji munonga kandi dispozo yabyo ne yafa cyarebuka ngo abantu abo kutura mu tauni eji tubakufamagara gabo so nambe twashaba chairman kugira ngo ateho akakiko kandi akakiko ako kajunanizwe obuyonjo bwe tauni eji ito turuhabwo kubayamba konko Oburofa bwa Kirambi abanyamitoma bebembezi mutuyambe. Chairman w'umwanya wo hamwe n'urukora bashubuza umwanya wo guborekere okwatwaho ahabwa barukunagijira kasasero bakebwa akabaka kubasa kurwo muzogo. Ntureba amagara y'abantu nigija kuba kuzumukabika mane munonga nibija kutandika kwatosheshe kandi sheshe yabakwata abantu nibija kufane bakwerekera. Twarabaha amaduka tina twashanga umuntu ayine dustbin ninga nangwa nkakade yankaka nko umuntu w'ecyaro ngwatemu kasasiro ubundi ko kubagambara ngo tugire bwa container tugumentu nagamu kasasiro naco reba batacufire. Aba Lions Club bashabira bebembezi ba district na munonga abarukujunaniza ubwaha by'amagara okoresa umukono gw'cyuma okureba ngo buri mushubuzi yagira akabaketa karukunagamu kasasiro. Enzura yaheza kubitera nahanuka nimuka mwesiri ntaretwa mukorera ntaretwa mu malaria nto batera muranga kuranga bakwataniise kiri kuranga bayoje tauni ya abukogo murimo nukorwa haza hweberagiro webe naka kasasuro neza umwanya gumwe yahaye kwetega ko kigwana yucubwa nturango twatambirisi turi kubi munonga kubi amakuru agagasha kwa Beno Muhozo mu Mitoma.